Gitwaza azasenga inzoka ayishira kuri YouTube bamakubita n'igicoro cy'inzoka kimeze muri Afrika haguruka mumaje kugira gute mwaje gushaka Gitwaza uzusenga inzoka mwaje gushaka Gitwaza uzusambana mwaje gushaka Gitwaza uzuje Ikuzimu. Bwana sifiwe. Ubuyobozi bugize akabiri umuvandimwe wabanjije yabashimiye reka naje mu izina ryanje bwite Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kutwakira hano kugira ngo tubashe kubana muri iki giterane cy'abana b'Imana. Amen. Turaganira ibintu byinshi reka mbe mbateguje kugira ngo hatagira uza kurambirwa ko turaganira cyane. Murabihawe nimutabihabwa nje naje nabihawe maze igihe bapanga kabiri bakambwira nkitegura nga prepare nkarunda ngasenga bigapfa none akangaka kabaye ak'Imana byemeye ndababwira ibi mu mutima wa Jesus. Hallelujah. Zose hanyuma hari abavandimwe twagendanye nimuze gira dusirimbe gusa gato gusa kugira ngo namwe mutahe mwumva ko hari agataramo k'Imana kabagezemo muze kandi kubera igihe dufite duhawe hano tiyagira umuntu komante mwana mugira ngo gigi mu mukunga ndaguma ngende mbongera tugenda tuganira ijambo ry'Imana.
Bwana sifiwe. Haleluya. Tuzamura ibiganza. Tana bibayemo ku mpamvu zo gushima Imana. Ku mpamvu zo gushima Imana. Mwebwe muri kubwo impamvu zo gushima Imana. Tuzamura ibiganza byacu. Niba ari imbogamizi zituma utabona Yesu, kora nka Zakayo. Niba ari imbogamizi zituma utabona Yesu, kora nka Zakayo. Niba ari imbogamizi zituma utabona Yesu, kora nka Zakayo. Imbogamizi zituma utabona umwami, kora nka Zakayo. Niba ari imbogamizi zituma utabona Yesu, kora nka Zakayo. Kora nka Zakayo. Kora nka Zakayo. Niba hari imbogamizi zituma utabona umwami, kora nka Zakayo. Niba hari imbogamizi zituma utabona Yesu, kora nka Zakayo. Niba hari imbogamizi zituma utabona Yesu, kora nka Zakayo. biza bituma umuntu akomera mu buzima busanzwe. Kubaho ufite yerekwa. Icya kabiri, muri iryo yerekwa ugomba kumenya icyo ukora. Icya gatatu ni ukumenya kumanaginga igihe. Iyo ubayeho mu buzima nta yerekwa ufite, tuzukura. Iyo ubayeho mu buzima ntacu uzukora, tukura. Iyo ubayeho mu buzima utazi management y'igihe, tuzukura. Ariko iyo ubayeho mu buzima ufite vision, ufite vision, ufite yerekwa mu buzima, ukagira icyo twise umurimo, travail. Hari umugabo w'umurundi yaravuze ngo dusenga dukora, ngo kandi dukora dusenga. Semeni amen. Ariko mufite sauti. Semeni haleluya. Kimwe nk'abazamuka. Niki cyabaye mu kabiri. Mwana w'umuntu niki kugira ngo azingazingwe mu kabiri. Muzamura amateraniro. Amateraniro ahora mu mutima w'umuntu. Semeni amen. Amen. Abana b'abantu niki Imana we. Niki kugira ngo mu kabiri bazingazingwe. Niki cyabaye Imana. Abana b'abantu ni kangaruke nenge mwiyerekwa. Banze ngaruke tubwiriza icyo. Haleluya! Haleluya. Jaho haguruka. Jaho ubita cyagikunga kiwanyu. Inyakiza. Tubone kubabwira amakuru y'Imana. Kandi musirimbiraho muri.
murangiza muhagaze. Kera ibintu ariko mana sinzi kera kuntu bibaye. Niki umuntu wese usirimba asirimba haye abazimana ngo mana niki abana b'abantu niki abera niki kubera ikabera mu kabiri bozingazi. Kera tugeze kure niki mube nk'abafikiriye uvuga ngo ame mube nk'abazuminga network mubaza Imana niki mu kabiri cyabaye gutya abantu bakazingazinga kubera samani ame nitumara dusirime dushamburiye iyi mpamvu ituma abantu bazingazinga ibitekerezo bikazingazingwa imbaraga zikazingazingwa ibintu byose birazingazinzwa no mu kabiri niki abana b'abantu nimumara musirimbire hano manuka nawe manuka kandi umererwa nabi ko podasirimbiye hano nakazi kiwe hano siho haba umwuka musirimbire hariya gutya hano ndahemerera abashumba muze gutya muzamusirimba ni mufatwa kandi nudafatwa mushumba wamuga umukomeze cuga umukonyi kurya abarundi basafa musirikare umurundi yaguhumishije ngo hema azama kugira ngo cuga umuko tiwishaganye yo wishaganye abagutoye umuntu niyumva atanezerewe agumukwameze tacho bitwaye mu materaniro subira wisemo da niki wana niki wana iba
Umva mbwire niba mushaka ko dusubira. Amen. Ko turarwanya umwuka wazingazinza abantu mu kabiri. Ukica kabiri kandi uyu wari umurimo Imana yari izanye mu bantu kugira ngo uhembure imitima y'abantu, wubake ingo z'abantu, uhembure n'igihugu, kubera ko abantu bafite vision yo gushaka Imana. Semeni amen. No uko asubizamo. Amen. Munyumve nimugira akajagari, je sinzakorana n'akajagari. Umwuka mbana nawo w'Imana tuzunyemerera akajagari. Kaba umwuka avuze ngo tugakore. Ariko akajagari tugiye gukora, siko? Mureke twiruke muri kanisa. Yagira uje hanze. Cyangwa wiruka bakingure agarira kuri za biro no ku matoilette no ku muryango, ariko ntasohoke. Mugarukire hano muri iki kibanza. Twirukana uyu mwuka wa Satani. Simbwiriza tutaragera ku ntego. Nishaka ibintu babwiye nibikeya. Mu buzima nushaka kuzamuka, uzige kubana na vision. Kugira iyo mu buzima nushaka kuzamuka, uzige gukora travail. Mu buzima nushaka kuzamuka, samani amen, uzige kumanaginga leta. Mwanya umuntu wese wabayeho mu buzima bwo kugendana n'Imana azamenya vision, akamenya umurimo, akamenya management y'igihe. Dutere haleluya. Kelele za maneno, kelele za maneno, Baba sikia ombi langu. Kelele za mapepo, kelele za maneno, Baba sikia ombi langu nikushekere. Birashitse. Kelele za ujanja, kelele za fitina, Baba sikia ombi langu nikushekere. Nipeleke mbali na kelele, nipeleke mbali na kelele, Baba. Igitaramo wafu mimi siwezi peke, nahitaji msaada kwako Baba. Igitaramo wafu mimi siwezi peke, nahitaji msaada kwako Baba. Igitaramo wafu mimi siwezi peke, nahitaji msaada kwako Baba. Vita vyangu wafu mimi siwezi peke, nahitaji msaada kwako Baba. Vita vyangu wafu mimi siwezi peke, nahitaji msaada kwako Baba. Amaze twiruke ugende gaho twiruke.
mwegere mu izina rya Yesu. Muzagire. Abakirisitu muvuge ngo amen. Abakristo, umukristo, umutima w'umukristo ni imbaraga z'ubujutse igihe cyose. Nubona mu mutima wawe nta mbaraga z'ubujutse zibamo zotuma ibintu bimwe na bimwe bihembuka ibindi bigapfa, uzohebura. Nubona ubukristo ugira ntibugira network ya uwo musho ngo bugire ikintu kimwe bwovamiya gipfe kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana, ikindi gihembuke kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana, uzohebura. Semeni amen. Gwino da niyo nabonye ibishoboye. Turabyina amaze gutanga cyane kwa gwino kwese. Abantu bagira ibyo bazabakoresha, abandi bagakoresha ubwenge bwabo kugira ngo ibintu management yabo zigende neza, kandi atari mu bwenge bw'Imana. Tugiye kubitangatanga byose. Eliya ngo yabwiye aha baramubwira ngo hamagara ingabo zawe zose 850 tuje ku musozi Karumeli, abantu bose basenga Imana yabo. Naho Eliya yari afite imbaraga zo gutangatanga. Samani ame ngo barusha ubwenge, ngo arababwira ngo nimubanze mwebwe kugira ngo mbone uburyo mbatangatanga. Ngo barabanza amaze Eliya arahudumira, ngo akavuga ngo man iriya nta muriro igira, niba yatse yange kwaka. Iriya mana nta muriro izizana, niba bikora yange kwatsa. Barababwira ngo agera n'igihe itonde, ngo agera n'igihe ngo atangira kubabwira ngo Imana yanyu yazindutse, mupige kelele, muvuge cyane. Ngo barabivuze, Imana yanyu iri kure yaho mutuye, nimwikebagure. Ngo barikebagura, ngo habe mu masaha yo gutamba igitambo cyane mugoroba bire ni kwivuga. Ngo arababwira ngo nimweguke, jewe narindi mu kazi ko kuhudumiya, mube nkabigirayo, mube nkabampa ikibuga, mube nkabansiga, mube nkabigirayo, amaze umuriro w'Imana ubakubure. Tugiye guhamagara Imana uyu mugoroba, umuriro w'Imana urakubura hano mu kabiri, urahakubura. Ubyange ubikunde, ubihakane, umuriro w'Imana urakubura. Mwanya mfite utuntu dukehe angase niyo naje kwigira teology. Zamuka muri mwa bujya gucuranga.
gusenga dushoje. Yeme dutere haleluya kubera ko Imana itugarura ibihe bya kera. Dutere haleluya Imana. Haleluya! Turi kumwe n'Imana. Haleluya. Haleluya. Yeremiya yabajije Imana mu gice cya 14 murongo wa 8. Arayibaza ngo Mana, ai byiringiro bya Isiraheli we. Befaterna. Kalofa diledre. Pleinida. Fome de ga. Kotelemanda. Please. Lobatata. Ramasakata. Plire d'esquile. Rame d'estante. Plestible de varier. Kara. Penezeme lega. Kova di letre. Plosame di la trash. Avinema des or. Pondrega. Arabwira ngo ayi byiringiro bya Isiraheli we uzageza ryari mwana kwifata nk'umushitsi mu gihugu utareba ibihe bica mu gihugu utareba ibiri mu bwoko utareba ibiri mu matorero uzageza ryari kuba umushitsi mu gihugu bazakubwira amakuru ya gatatu bazakubwira amakuru ya kane bakubwira amakuru ya kabiri uri umushitsi ngo kubera iki ngo ujunyura iwacu ngo nk'umushitsi uraye ngo ijoro rimwe gusa bucagenda tiwogera iwacu ngo wicare ngo utinde wumve uko tubaye tukwinginga ama tiwogera iwacu ngo wumve uburyo abana b'Imana bawe bakuramya tiwogera iwacu ngo utinde mu kabiri ngo urebe uburyo kabiri bakazitiye uburyo imbaraga z'umwijima zakamaze uburyo Satani yagize ifuhe kuri uyu murimo tiwotinde iwacu Mana Yeremiya ngo arasenga Imana ngo arabibwira ngo Mana ngo icyo nzi neza ngo nuko twitirirwa ngo izina ryawe ngo niyo mpamvu utazatureka hautatuachilia kamwe hautatuachilia kamwe bwira mwene so mwicaranye mubwire ngo nubwo uhaye uca mu byago Imana ntizakureka nubwo uhaye uca mu bikomeye Imana ntizakureka nubwo uhaye ugeragezwa Imana ntizakureka nubwo wabona ngaho byanze Imana ntizakureka nubwo wabona biri impossible hari igitondo bizaba possible hari igitondo bizashoboka habe nubwo uhayibona iwanyu biri impossible hari igitondo bizaba possible hari igitondo bizakunda papa mama hari igitondo bizaba possible hari igitondo bizashoboka hari igitondo bizakunda papa Kagame hari igitondo bizakunda imbaraga zine zihesha umukristo gukomera mu buzima bw'umwuka semeni amen ngiye gusoza imbaraga enye zituma umuntu akomera mu buzima bwo mu mwuka nababwiye izambere zingahe zitatu zituma umuntu akomera mu buzima busanzwe nababwiye ngo iya mbere ni vision yereko iya kabiri ni travail cyangwa se umurimo iya gatatu ni time management y'igihe muvuge ngo seme muranezerewe haleluya komara mabumba kanwa bamwe haleluya ngo wasamura umunwa n'icubereho kugira ngo ushime Imana izo ni intambwe eshatu zitatu ziza zituma umuntu akomera mu buzima busanzwe zine zituma umuntu akomera mu buzima bw'umwuka iya mbere ni ukwiga ijambo ry'Imana
iyo umuntu yize ijambo ry'Imana, iyo umuntu asoma ijambo ry'Imana, iyo umuntu atekereza ku ijambo ry'Imana, azakura mu buzima bwo mu mwuka, azaba umunyamwuka ukomeye ukuze. Kabiri ni ugusenga Imana. Iyo ubaho wigisha ubwenge bwawe gusenga Imana, ukabaho wigisha umutima wawe gusenga Imana, gushaka Imana mu nzira zose zishoboka, gusengesha umwuka uburyo bwose bwo gusenga kugira ngo ushake iki? Imana, ushake mu maso h'Imana. Cyo ni igikorwa kiza gihesha umuntu gukura mu buryo bwo mu mwuka, akava muri primary y'ubwana agakura akaba umuntu muzima wamenye Imana. Amen. Semeni haleluya. Turi kumwe da. Ntambwe ya gatatu, nigi umuntu yabaye angaje, ukiangaje mu buzima bwo kuramya Imana, ukavuga ubwiza bw'Imana, ukavuga ubuntu bw'Imana, ukaramya imbabazi z'Imana, ugahimbaza urukundo rw'Imana, ukavuga ku mpuhwe z'Imana izikugirira ku manywa na nijoro, igihe icyo ari cyo cyose, ukiyemeza kuba umuramyi, ukiyemeza kuba umuntu uhimbaza Imana, ukavuga ibitangaza, imbaraga z'Imana, gukomera kw'Imana. Cyane igikorwa kiza gihesha umuntu gukura mu buzima bw'umwuka. Iyo uramye Imana ukazubwira ngo Mana we, upendo wa Mungu wanizunguka, ngambo na ngambo kuna bali wanizunguka. Hirya no hino hari ibibazo, ukuboko kw'Imana kuratugose, ukazuvuga imbaraga zo gukomera kw'Imana. Ukaba umuramyi apana abiki gihe walao, no, abaramyi beza Imana izayishimira ngo nabaramyi Imana bahaye bavuga ngo Mana ubwiza bwawe burahebuje, Mana urukundo rwawe ruratangaje, Mana ineza yawe, ayi ineza yawe narayibonye, fata mikoro kuraguma kunyamiriza inyuma nta mikoro dushamburiye. Natangaye igikorwa cya gatatu kiza gihesha abantu gukomera mu buzima bw'umwuka, no kuramya no guhimbaza Imana. Kuramya no guhimbaza Imana, ukazibwira mu kuramya cyangwa mu guhimbaza ukavuga ngo hakuna wakufanana na Yesu, hakuna wakufanana na Yesu, hakuna wakufanana na Yesu. Bana ukazubwira Imana ngo nawe usa nawe, tawe iwacu ntawe, muri ba marume ntawe, muri babyara bacu ntawe, iwawe ntawe, wamuhesha ntawe, wabigangu ntawe, sima tawe usa nawe Yesu, tawe usa nawe Yesu. Haleluya, haleluya. Ukazuyiramya wabwira ngo ntawe usa nawe, ubwiza bwawe buratangaje. Petero yarabutse ubwiza bw'umwana, ngo bari mu musozi bahe basenga Imana, ngo Yesu abangugira gutyo, ngo arabiyereka. Petero ngo akubitisha amaso yaravuga ati we mbonye igitangaza we, ubu n'ubwiza bumeze gute we, ngo yamabwira Yesu ngo Yesu we tukazosura kutumanura no musozi ngo tujiriye epfo muri bene wacu b'abarozi n'abanyantegeke n'abasambanyi n'abibyi, ayi tugasubire uturekera ino tugume hano muri ubu bwiza bw'igitangaza
kandi jawe Petero ndi umugabo w'igitangaza ngiye kubaka ubu nyine inzu zitatu tout de suite ngiye kubaka ingando zitatu ubu nyine iyawe Yesu ni ya Eliya ni yande hayi ni ya Mose zitatu iyawe Yesu iya Eliya iya Mose zitatu ngo hanyuma abataraje ku musozi bagumeyo bagumiriye pfiwa twebwe twabonye ubwiza bw'umwami dusura tujiriye epfo muri quartier abandi yo bakubiswe abandi yo barabuswe ubwiza bw'Imana tibaza bifuza gutinda mu makartier oya tibaza kunda kuba mu muhanda bazakunda kuba ku misozi abasazi yo barabuswe ubwiza bw'umwami tibaza bishinga ibitaramo ibyo ari byo byose baza baba batoye nguko kwanje muze tukaza twuzuzwa njewe nawe krema kola de la tête les amalekwa avinama trobalagre et coquille bandi ya kotala zambola mer dit la fort les stiples infel de merga clova rajeve dit ikini gwenge bwanje sinzi ko baye no uvuge ngo ame amina umusazi yo yabonye ubwiza bw'Imana taza tora urungano timubone bane bose bari mu guhunga urungano tibarabona ubwiza bw'Imana kumuri mukona wa pastor bari mu guhunga ibitaramo tibigaze babona ubwiza bw'Umwana ngo ni byababandi aba ngo abandi bari mu kunyura ngo ni byababandi nibishaka bibi byabo tibabonye umwami hari uwo bikora atari mu mwuka ngawe haguruka umupira itekerereze abantu inaniwe igacogoza n'abandi bari muri gahunda yo gukomeza undi mukaza mu bishinga ukira n'igitaramo cy'abasazi papa kurabona nsaze uzima mu bintu bifite ubwenge uvuye mu ijuru aho abantu bababwira ngo iyo unaniwe gukora umurimo w'Imana nubona unaniwe kuba umuramyi mwiza ukabona unaniwe gusenga Imana ukabona unaniwe gukorera Imana uzifate muri urwego ngiye kuvuga ngo uri umwanzi w'umusaraba nunanirwa gusenga uri umwanzi w'umusaraba nunanirwa kuramya Imana no guhimbaza Imana uri umwanzi w'umusaraba nunanirwa kuba mu materaniro uri umwanzi w'umusaraba nunanirwa gukorera Imana uri umwanzi w'umusaraba bana wewe ni adui wa msalaba wa Yesu shisi na wewe undavuga semeni amen asifiwe sana unaona unaniwe gukunda abantu wewe ni adui wa kifo cha Yesu uri umwanzi w'umusaraba bongeye kumubamba
cya gatatu cya kane kiza gituma umuntu akura mu buzima bw'umwuka ni ukubaho mu mibereho yo gukiranukira Imana, kuwa mwaminifu mbele ya Mungu, etre fidèle, kuba umwizigirwa imbere y'Imana, kuba umuntu w'umukiranutsi imbere y'Imana, bijya bituma ukura mu buzima bwo mu mwuka. Haleluya, haleluya. Kambabwira ikintu kimwe kiza gituma umuntu akura muri environnement, akaba umuntu wo kwifuzwa n'isi, akaba umuntu wo kwifuzwa n'abahisi n'abatambuka n'abicaye bari mu mago yabo, bakazavuga ngo ayi bicyompa ngo nkamera ngo nka pasteur Kirohora. Kimwe kiza gituma umuntu aba umuntu wifuzwa muri environnement. Semeni amen. Asifiwe sana. Ese abakecuru bumva environnement niki? Mu bintu bidukikije byose ukaba umuntu wo kwifuzwa ni kimwe, ni kuwa na ukweli, kuba umunyakuri. Amen. Amen. Kuba umunyakuri. Icya kabiri kiza gituma umuntu akomera mu bakomeye nawe agakomerana n'abakomeye ni kimwe gusa, ni ubwenge. Semeni amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Abantu bose b'abagabo bakomeye Bibiliya izitubwira ni abagabo bagiye barangwa n'ukuri. Kabiri, kugira ngo bakomerane n'abari bakomeye muri kiriya gihe cyabo nuko bari bafite ubwenge. Ariko ndatangaye n'Imana, nari mfite ibintu byinshi byo kubabwira muri aka kabiri, ariko icyo natekereje kubabwira bukeya ni ijambo rivuga ngo ubuzima bw'umukristo mwiyerekwa. Aya magambo mvuze nyavugiye kubera iyo mpamvu, kubaho mu buzima bw'ubukristo buyobowe cyangwa se bufite iyerekwa. Nuja kubisoma urebe itangirira ibice 37 umurongo wa mbere n'uwa gatanu, urahasanga amagambo yerekwa umuhungu wa Yakobo ari we Yosefu, yerekwa yararimo. Semeni amen. Amina. Bibiliya yambwiye ngo igihe cyose ngo yabanye ngo nabo mu rugo rwabo cyangwa se abo mu muryango wabo, ngo yahoraga ngo abwira se ibikorwa, imirimo, ibitekerezo bibi bagenzi be bakoraga. Baje kuragira indi Yosefu ngo yagera mu rugo ngo akabibwira nde? Akabibwira se, akamubwira ngo bene data bageze mu gitaramo bakora amakosa. Uvuge ngo amen. Amen. Niko bimeze ni wacu, muri bene wacu. Abantu turi mukorera amakosa mu gitaramo, abantu turi mukorera amakosa mu materaniro, abantu turi mukugwanira mu makanisa mu kurwana, abantu turi mugutanga rero muzosora muzitanga bamandi bazijanye, abantu bari mugutanga ibimasa ngo basenge ngo ku pastor. Ayo makosa agakorwa abantu bagaceceka, tibagira umutima kuwa Yosefu. Abantu bari mukuroga twagira ngo tuvuge cyangwa bagira ngo bavuge ngo ibyo ngibyo ntibikivugwa ngo muceceke, kandi bene barabavuga butumwa ngo nimukaza mubatumira ngo kenshi na kenshi, kubera ko bari mu kuvuga bakica ibintu. Nibiki bari mu kwica? Bene wacu Yosefu wakavuga ngo bagenzi banje bakoze amakosa, isengo akabicaza, akabahana, akabaha ihanuro, akabigisha, akababwira bakobwa bacu timuri mukuru gukora mu masara abanyakenya mugasambanirayo mugakorerayo ibyaha. Sinababwiye ubushize ndwaye, umuntu yaje kunsura ndwaye, azana icupa ryuzuye amaraso ngo aje kunsura. Ngove muri nibatu ibihugu 8 ngo byicaye hasi birimo imbaraga z'uburozi bukomeye kwisi, kuraga hari ibihugu bimwe bikomeye kurusha ibindi kuroga. Ngo baravuga ati dukora igitendo gikomeye, Kabuye yaraye apfuye, Mwungeri yarapfuye, none Gatabazi nawe ararembye, mumuhutse hakirikana, mwamo mukubita umutego umutaraza, tarwa ryama ndasinzira, mumwice vuba. Bararisiganira ngo baripasiriza
abari muri Kongo bakaryanga bataye iri ngiri twitwora ijana kari pasirizi Burundi ate ta kari pasirizi ate ngo bararuha baravuga ngo dushaka umuntu umwe wabugufi umwegereye bafitanya amasano ya hafi niwe worishitse gusa apfa kurishitsa gusa baramutora nyine bazaba burasa barahari baraboneka bararimo haraza mukerera ndyamye ku ntebe muwanje nagiraga intebe nagaza nicara ko sinagaza ndyama gaza ndaranice kubera kubabara cyane abantu benshi baransuye bakagame baransuye abantu b'Imana hari abayirike baraje kumusengera ba mama Clement bari bahari uyu nguyu we yari yaritanze forever ba mado na sena nyine igitangaza cyane ko none nshika muzu ndashika shikangurire papa wawe soda kubo tuyisangire uyu mugoroba kubera ko nibutse Imana ukuntu yangiriye nageza ndibwa ngaheka ku munota wa nyuma kwe ta nuko utambonye icyo gihe warambonye nije uhagaze mu wanje sinabimenye mwumva igitangaza nageza ndibwa mu nda nkagira umuriro temperature y'umuriro ubundi temperature isanzwe y'umuntu muzima ni 36 warenze ni 37 ubaye nkujaho ngo wakabishe jewe nageza ngera namaze amezi 4 umuriro upima bampima bagasanga ndi kuri 40 temperature ya 40 maramezi 3 mfite uwo muriro iyo temperature y'umuriro musi umwe nibwo nageze muri 40 ubwenge burashira takaza ubwenge ariko iyo minsi yose nagiraga uwo muriro wa 40 nta n'umunsi n'umubwenge bwanje bwavuye ku gihe ni muri icyo gihe abarozi bari ko baza kundoga bagasanga mfite ubwenge ariko ndi muri temperature ya 40 mwuka akamvugisha akanganiriza akangura turiya muntu yaje afite rya cupa ryuzuye amaraso uri shamburiye Dema ndamubwira ati mukecuru wazanye iki ati naje kugusenga aho yahite waje gusenga nta mutima ufite w'amasengesho umutima w'amasengesho warumye afite umutima wa shitani ufite uburozi ngo dawe zana hano warabona umuntu urwaye bene uko sinageza ngenda kwari ugutero ariko nkama nigirira icizere confidence kama mubwira ngo nubona ndahagurutsa ahangaha nubona gusa ndahagurutsa urahura n'igitangaza ariko Imana n'igitangaza Dema ariko Imana niziza yeme mukunda Imana mukunda Imana minota yaje yashize semeni amen asifiwe sana Natangaye ariko karangiza kuka Imana niyo ya mbere mfite confidence nuguma kwigira nabi ukabona ndahagurutsa ahangaha zana igitangaza kirakuba nazana namujana uburozi kanisa kandi ngo ndebe namutumbiriye cyane yama mwana we mzee wicara hari banza wicara kumundebe ngo abone namutumbiriye cyane iwe yamavuga ngo uriya mugabo agiye guhaguruka yamambwira ngo aho kuvuga ngo mpaguruke ngo akira data we ndarifata ndangize senga amagambo make ndavuga ngo Mana y'imbaraga Mana ishobora byose Mana izivuga bikaba Mana izitegeka bigakomera Mana yaremye isi n'ijuru ndagushimira umare gushimira Imana ndarifata ndamubwira ngo ryakire ugende nawe uje kuriha abana bawe mwamenyere ko tubashamburiya tukabitwika kandi tukabashamburiya mu ibanga akira rijane urihereze babahungu bawe cyangwa abuzukuru aya ni amaraso ya Yesu iri ni gaburo ryera waruzanye muno rijane nawe urishira biwawe abo turi kumugwe ngo rifate nyawe nta kuritwika kera twari twitse byarangiye mureke tumutize arisubirane
aje kuriheza bya bihugu 8 byamutumye bibone ko imbaraga zabo zitagira ikintu na kimwe zazikora. Mureke mbatangariza abakristo bavandimwe babasha mu ijuru, tiyakagira umuntu uzosura gutinya uburozi, tibugira imbaraga. Oya ya pe uzabugira imbaraga ku bantu butinya. Nubona ugize umutima wo gutinya uburozi buzogufata, ariko nugira umutima wo kutabutinya tibuzogufata, bazobugutera gutya bwama busubirayo. Twebwe abakristo tubuze umwuka wera, turi za antibari neza, antiburozi. Imibiri yacu ni antiburozi, baza bakubitaho tibuza bufata. None ni Yesu wenyine, nta narindi zina nemera taryo izina rya Yesu. Semenya amen. kubaho ufite ubwenge, kintu cy'ingenzi cyane. Kweli Yosefu ngo akarota, agira inzozi ngo akazibwira se, kugeza hose ngo yafashe za nzozi z'umwana ngo azibika mu mutima we kugira ngo atazazibagirwa. Arangije aramubwira ngo mwana wa, rekeraho ngaho kuzoza uguma kurota ukavuga, urekeraho. Mureke mbabwire ibintu byabaye kuri uyu mugabo. Amen. amen. Ngo agume kurota, ngo bene wabo baramwanga. Umuntu wese ugira iyerekwa rijanye n'umuhamagaro w'Imana agira intambara za bene wabo. Bene wacu baza bakwanga kubera kuko wahamagawe. Cyakabiri, nta neza bazakugirira. Yosefu kubera ko yari afite iyerekwa muri we, bene wabo nta neza nimwe bigeze bamutekerezaho ngo bamugirire. Tayi cya gatatu, bazakugirira ishari nushaka ukenyere, ukomere, usenge, bazakugirira ishari kubera ko uri umugabo ufite iyerekwa ry'Imana, bazakugirira ishari. Tabantu bakurikiranye ubutumwa bwa Gitwaza, apotre Gitwaza muri Afrika haguruka, ko murabikurikirana namwe? Natangaye cyane, natangaye. Umuntu guhaguruka agahamya akavuga ngo apotre Gitwaza nje bona naramubesheye ko azasenga inzoka. Umuntu akavuga ngo narabeshe kandi mbeshwa naba, aba nibo bambwiye ngo mbeshe gutyo ngo Gitwaza azasenga inzoka. Ayishira kuri YouTube, bamakubita n'igicoro cy'inzoka kimeze. Barantumye ngo mbeshe ko Gitwaza azasambana, ko Gitwaza asenga inzoka. Ariko namukunze ngo amara yamababwira ngo none ngo muri Afrika haguruka, ngo mwaje kugira gute? Mwaje gushaka Gitwaza uzusenga inzoka? Mwaje gushaka Gitwaza uzusambana? Mwaje gushaka Gitwaza uzuje Ikuzimu? Mwe mukizwe. Bazokugirira ishari bakuvugaho ibintu utigeze ukora. Pasiteri Kiro, igitangaza kibi. Cyakana, bazokugirira inama zo kukwica. Ngo yaturutse nka hariya ngo bamavuga ngo Karosi agize gute? Araje. None tumwice ataratugeraho vuba, tumwiciririya kure ataratwegera. Bazokugirira ishari ryo kukwica. Nibabona kukwica byabananiye ngo bakugirira ishari ryo kukujugunya mu rwobo rubika amazi, baragutema muri tingitingi y'amazi, kudumburireyo uzishwe n'amazi n'urwobo. Ariko zikuguta nko mu rwobo rwino muri Kenya, muzi umwanda urubamo n'imibu n'ibinyamugera. Gitangaza. Cya gatandatu, nimubona tunaniwe kwica Yosefu, Hafazari tuzamugurisha. Numwe muri twebwe
ariko tuzamugurisha agende. Tuvemo tumugurishe ifaranga baziduhe po agende. Semeni amen. Amina. Yosefu kubera ko yari yarazigamye amayerekwa y'Imana muri we, mwumva ibintu bigera kuri 7 iyerekwa ryamukoreye. Icyambere, semeni amen. Amen. Iyerekwa ryamurinze ngo kudakorera mu marangamutima. Dufite abapasiteri bari mu gukorana n'iyerekwa ry'amarangamutima, ariko Yosefu ngo iyerekwa ryamurinze gukoresha amarangamutima. Dufite abayumbe bari mu gukoresha muri iri yerekwa amarangamutima. Harabona bwiye ejo bundi wacu mu kane hariya muri gospel, ndabwira ndi bashaka ntimuruzi kuntu muri mu gushamburiya nabi mukabesha abaturage, tuzobakoreza isoni hano kuri rutare uzobona. Uzamubwira ngo Imana yarahuye ngo muzamubikora ngo nkabareba ariko nkabihorera, ngo mwamara mukagira ngo none mwe duwanije namwe gutekereza no kureba no gukora n'amayeri. Ayo mayeri yanyu azobashira muri mukubesha abantu. Navuze ko ibintu nzabivuga nishaka nzobizira. Nabivuze mu Rwanda mu gatatu kwa Gafupi, abayumbe bakama bakoresha ibintu bya bricolage, uburozi bwa bricolage bubaho narahebye, bakama mutera gutya mu makutano ngo bice umunsi umwe turaburwanya, turavuga ngo tuburwanye ibintu bibaho. Habe na hano barahari iwacu baraje, ndabitegereza gutya umwuka arambwira ngo tuza abahungu bafite uburozi bwa pirate, bari mu kubesha abantu kuko barashamburiye kandi bataba bashamburiye. Ntabzuziwa none kubera ko muri mu guceceka mugume mworora ubugome muri twebwe iyo mu burwanyi Jacques. Ibingibi no bivuga kera abantu bose bakonje mukonje barahari benshi. Fite topic iresha gutya yo kubuvuga kandi nkaza ntanga n'ibihamya. Hari umwe twafashe mu gikapo ciwe yambaye igikabutura ca jinx yaciyemo, mu mipfuko harimo parfait, yashizemo udushupa duto twa parfait. Muri ya mipfuko yindi harimo amenyo, imisatsi, impuzi boze, niki kindi cyari kirimo amashupa n'amahembe mabisi nibare yatoye Nyabugogo simbizi. Ashira mu gikapu no mu gikabutura, warangiza ashiramo parfait. Ya parfait kugira ngo za bintu nibija kunuka paste, parfait ziba nkizamukaga nagenda nagakapo kiwa karara munsi y'umuntu ntibumvega impumuro y'ibintu bya binuka mu gikapu. Udusenga mana mitwanguriya ni umurozi sumuyumbe, afite mezire ya kapasite yo gukoreshwa n'isi y'umwijima mu kuyobya ubwenge bw'abantu kugira ngo yigarurire abantu ngo abereke ko ari umuntu ukome. Timuzi ko ba Paulo bahuye n'uwo mugabo ngo yagiraga indagu yagazaragurira ngo abantu ngo kugira ngo yungure inyungu ziwe z'ubwenge bwe. Amen. Amina. Batubivugira hano. Nabwira ati wazana kiriya gikapu hano barakiza kuremo ikabutura kirimo bagikuramo kera Imana yari yakinyeretse. Ko hano gusa two kubaha amateraniro ni kanisa, ariko kuko ari ibintu Imana yayitwereka biri mu bantu. Nukuri kuramo ikabutura kirimo chargings bakura mukunkumure turakunkumura kuva nabaho gasenga Imana muri gatatu. Sindabona bene izo soni, sindabona uburyo abantu bubahuka Imana ya Isiraheli bakayibeshera bigeze ku rugwego. Mwabanyamurengemo, mwabahungu b'abanyamurengemo, mwabantu ngomare niranga muntu yiwe yari irimo yamitibuka carte électeur. Ndabaza ko ugira ubwenge. Pastor twaturi kumwe haramira ngo yewe kureka gusura kuvuga guceceka muje uko ndajuguma kurajuguma no se nawe warufite kira gakabutura tiko ndajuguma n'ukuntu abantu bari mu kubeshera Imana. Ndahumiwe ndawereye ko numva mu mutima wanje ngiye ko gukunda ku mugongo yamayirukanga yinjira mu cumba namanuva gusarima ngo yewe ngo Mana we ngo tuzoja he Mana we
umwuka arambwira ngo uriya mugabo narira nabi uyu muhungu arapfa nama ngenda kucumba kingura muze arakingura reka kurira Imana irambwiye ngo nukomeza kurira nabi kubera umubabaro uriya muhungu ari amapfa none va mu cyumba ngwino dusubire muri salo tangira kumukansoringa yangane komera no mu Isiraheli byabayeho batashi nari mkereye naho kurya ngiye kureba uwo musaza mu cyumba wa muhungu yamagira gutya tiyatwara ikarite yiwe tiyatwara n'igikapo n'igikabutura yamagira gutya ku gipango hari hakinze abona ntatwara urufunguro yamasinga gipango aragenda turategereza guwaca aragaruka turahebu ndamutelefona yewe wagiye he ntafate telefone ngwino kuzoza kujana amashati yawe n'imipira n'ibimono niranga muntu yawe nayo urayita ngwino tuzohure nyigwereze naje gutarama mu gatatu habe n'ubu ntiyotarama ndabizi ntiyotarama ahantu ntaramiye kubera izo soni ndaruha ndamwinginga muvandi ngwino usanga abakozi b'Imana wirege bagusengere usubira ubatizwe mu mwuka wera ugarurirwa icyizere Imana iracateza amaboko ku musaraba kugeza n'ubu yarananiye kugeza n'ubu aracyagenda abesha abantu ngo karashamburiye hari abantu Satani azoza yinangiza imitima akabaheza mu byaha igihe cyagera akabona uburyo bwo kubarimbura mu bikwepe bundi wacu ngero mbona bako barabiko mwe ndababwira ndi ntanze itangazo akane gakurikira nakandi nimusura kuzana ya mayeri zo bakoze isoni ni kumuka mugenzi wo bakoze isoni hano kiwari urimo aho wari urimo wari ku ishuri utune tungahe dutarame haraburi mukona ari mukuza tibagi bazosure baze gushamburiya mukane babashamburiye ibyo kubesha bazore kuntu tuzobashamburiya natwe muhumuke muve mu bintu n'ibindi musenge Imana irahari kugira ngo muyibone Imana irahari kugira ngo ibasapotinge Imana irahari kugira ngo ibiyereke Imana irahari kugira ngo ibakoreshe Imana irahari kugira ngo ibakingure amaso yo kubona mugira ibyo mwiringira muvyiringijwe n'Imana yabahamagaye mutabyiringijwe n'ibyo abantu bahe bakora semvuze gute nuko nyine uvuga ngo amen hakuze umuntu kuvuga ngo nderetswe Imana irambwiye ntimuzi Bibiri iravuga ngo umuntu uvuga ngo Imana iravuze kandi ngo itavuze icecetse ngo uwo muntu azabona ishano rikomeye kubeshera Imana kintu kibi iyo ni tabia mbaya so muco mubi kubeshera Imana ariko iyo umuntu afite yerekwa vision y'Imana izimurwanirira vision igendana n'ibintu bine icyambere ni icifuzo niki wifuza mwiyerekwa icyakabiri ni icemezo gufata icemezo cyo gukorera Imana mu mayerekwa yawe icyagatatu no kumaramaza se waramaramaje mu gukorera Imana iyereka ufite urimaramajemo pastor urimaramajemo nituzi wanyu tugasenga Imana ikatubwira ngo uyu mudiyakoni afite uburozi tuzomutera amabuye uramaramaje mu butumwa bizokugora papa isezerano ryakeraga zavuga ngo nimubona umurozi ngo abarimo ngo mwaba muja imuhira mwese mutore inkoni amaze muze mu muturuke hano mu bitugu mu mucanira ibitugu atahe byatukuye siba muri muguha agatuti hari umwe waje iwacu yama aratwiyemeraho arasirimba akazamba kubita imigero kugira ngo rutari iraturika tugira namambwira abantu bacu uno mugabo karabwiza ko afite uburozi ureko tubufate mugabo umwe w'umukozi Imana ngo gataba ngo naho nguko no kurengera ahubwo mureke ngo naja muri biro ngo tumukubakube turamukubakubirira muri biro gute iyo tumukubakubiye hano nanone bikagirizi kugira ngo babungabunge icyo twisi cyubahiro cy'umuntu kidasenyukira imbere y'abantu kandi
imbere y'Imana ntakihari. Tubungabunga icyubahiro cya Patrick kubera ko azacuranga abantu bagafashwa, ariko imbere y'Imana nta cyubahiro ufite papa. Iyo nanone naho bipfuye. Icyanyuma shorejeho no kugira umwete. Yeme ibintu by'Imana muvumbuke mwama mugira umwete bose. Nucuranga data we wamucuranga ufite umwete utahureba. Iminsi yose uzubona nzambwiriza hari abari babona bampemba bo bishobora se wamuvumbuka muri senti utahureba ku ifaranga, umwete wamugusukuma ucurangira ubwami bw'Imana, ibimuga bihaguruke, impumyi zihumuke, abarozi batuburozi, abasambanyi bananirwa kuja gusambana, abapasteri babesha bananirwa kubesha, abayumbe bazababesha babinanirwe, amaguru yabo yamazingazingwa kubera ko uhawe ucurangira Imana gusa sha, kubera ko uhawe ucurangira ubwami bw'Imana. Muvumbuke mufite umwete. Imana iduhe umugisha. Amen. Murakoze cyane.
natangaye cyane